Musa sibusise egameni likaJesu. Ngiyanibingelela bazalwane egameni likaKristu Inkosi. Amen. Siyambonga lo Nkulunkulu onathi kuze kwesekupheleni. Haleluya. Asisabi ngoba bekashilo wathi angeke asishiye. Haleluya. Siyambonga kakhulu. Sithola izwi lenkosi encwadini kaMatthew chapter 13. Matthew 13 verse 24 sigcine ku-30. Matthew 13 verse 24 sigcine ku-verse 30. Verse 24 to 30. To 30. Wabuye wabatshela omunye umzekeliso wathi, umbuso wethu ufaniswa nomuntu ohlwanyela imbewu enhle ensimini. Kuthe abantu besalele fika isitha sakhe, sahlanyelwa ukudla phakathi kwamabele, qede sashaya isiqhitha. Kwathi lapho amabele esekhahlele kwagunguzwa, izisebenzi zaya kumlimi zathi kuye, Nkosi, awuhlwanyelanga yini imbewu enhle ensimini yakho na? Pho luvelaphi ukugula? Wathi kuzo, lokhu kwenziwe ngumuntu oyisitha. Izisebenzi zathi kuye, uyathanda yini ukuba sihambe siyolisiphula na? Kepha wathi, funa nithi nxa nisiphula nisiphule namabele kanye nawo. Kuyekeni ukuphule kokubili ndawonye kuze kuvunwe. Ngesikhathi sokuvuna ngiyakuyala abavuni ngithi, buthani kuqala ukukhula nilubophe izinyanya ukuze lishise, bese nibuthela amabele enqolobaneni. Amen. Hallelujah. Siyabonga bazalwane. Izwi kaNkulunkulu lapha kuMatthew chapter 13. uJesu ukhuluma nabafundi bakhe. Lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi uJesu ubeka umfanekiso phambi kwabo. Uma ebeka lo mfanekiso, uJesu ukhuluma ngokuthi kukhona indoda eyathi isalele ubuthongo, into efika ongeke wayivimba, ongeke wayibamba. Ngisho noma bangathi u-security or i-supervisor iyake ifike uyazi, mara makufika ubuthongo buyakhohlwa ukuthi une-supervisor emsebenzini, uvele nje uzithole sowubudonsa ngoba vele kuthiwa buyisitha. Bufika noma ngabe uthi usithele ubhacele ukuthi ugade ukuthi umuntu ofuna ukukubulala ngavela, mara uzithola sowulele ngoba ubuthongo bunjalo. But lithi iBhayibheli la, le ndoda iyalala kanti inensimo. Haleluya. So-ke umbuso kaNkulunkulu uthi uJesu ufaniswa nale ndoda ithe seyitshalile ensimini yayo, kwabese kufika isikhathi la khona kuba khona ubuthongo, everyone walala. Lithi iBhayibheli makasekalele wonke umuntu, safika isitha satshala ukhula ensimini. Umuntu nomuntu mayetshala aka-expectanga ukuthi avune ukhula, but ulindele i-harvest yakhe ngoba utshalile. But into elwa ne-harvest, elwa nesivuno somuntu, ile ndaba ukuthi kunale ndaba bathi ukhula. Uma ukhula lingakanakekelwa luyaminyanisa isivuno. Lento fanele uyivune ayisajabuli kahle ngoba iminyaniswa ukhula. Izimpande zokhula zihambe zidonsa amanzi, zidonse ziminyanise, zenze konke ukuze into ozoyivuna ingasabi yihle. Kodwa insimi enakiwe, insimi eqashelwe, iyenza ukuthi izitshalo zakhona zivele kahle. Ngoba uma ngithi umuntu uyinakile ngisho ukuthi ikhula uyalisusa ensimini.
So liBhayibheli le ndoda yafika tshala ukhula lesitha safaka ukhula ensimini yale ndoda. liBhayibheli makumila kwabe sekuvela kuhlangene nokhula bese lithi manje lithi lenkosi izisebenza le ndoda zafika zathi okungcono asikhipheni ukhula kusale isivuno. Le ndoda yathi ningakwenzekelani kumile kanye kanye ngesikhathi sesivuno sizobe sesikhipha isivuno bese sishisa lokho kukhula. So namhlanje bazalwane ngila ekutheni khona ngifuna ukukhuluma ngamandla wokudla. Haleluya. Ukudla kunamandla. Haleluya. Haleluya. Angikhuluma ukuthi ukudla kuyakukhuluphalisa kwenza ube sidudla kunika ama-vitamin, but ngikhuluma ngokudla ukuthi anywhere la udla khona kukhona amandla athize lapho kuloko kudla. Haleluya. So ukudla is not just ukufaka emlonyeni uhlafune bese uyasutha bese umzimba uthola ama-vitamin, but ukudla kunamandla athize anabo ukudla. Kukhona ukuthi ukudla kusebenze kwenza umsebenzi wena umuntu wenyama ongakucabanganga ukuthi ungakusebenza lokudla emsimbeni wakho. So ke la bazalwane efunda khona liBhayibheli kwenzeka lokho ebusuku sekulelwe safika isitha. Ngifuna ukukhuluma ngalokudla lokho esikudla ebusuku uma silele ukuthi lokudla lokho akusikudla ukuthi uzovuka ekseni bese uyajabula uthi ngithola ama-vitamin ngidle kamnandi ebusuku besidla kamnandi. Yazi kunabantu esikhathi ubathola bathi ebusuku ngiphuphe ngidla umhodu, yazi ngizwa ngathi ngingawuthola manje mangawuthola manje ngingazizwela inhliziyo yami icola. Akaboni ukuthi konje lo mhodu bekawudle ebusuku awufani nalo mhodi lo afanele awuthenge mina. So ngalesikhathi ehalele ezwe lo mhodu ebusuku alele ewudla ekseni uvuka uhalelile ngalesikhathi azowufuna lo mhodu. Angisho uyambona lo muntu ukuthi akazwisisi, so ufuna lo mhodu ukuthi angiwudle ngiyawuhalela kudle kamnandi ebusuku ngathi ngingawudla. Awufune nasemini ngalesikhathi awufuna nasemini azawuthola. Ufana nokuthi ufake istempu phezu kwalo mhodu bekawudla kuphi ebusuku. So ke ukudla esikudla emini nokudla esikudla silele akufani lokho kudla. Haleluya. Haleluya. So ke bonke ukudla okudla ebusuku lele akunanto enhle okuyiletha kuwe. Ngifuna ukuthi ngikhulume kuleyo level. Kuyakuyenzeka ukuthi uNkulunkulu anganikeza umuntu ukudla ephusheni, kungenzeka lokho aphuphe adla uNkulunkulu emnikeza njengomprofethi Elijah. Lithi iBhayibheli wadla ukudla kubuya kuphi engelosini ngalesikhathi uJezebeli ethi uzombulala waphelelwa ngamandla, inhliziyo yakhe yashona phansi. Emva kokuba sekabulela abaprofethi bakaBhali inhliziyo yakhe yashona phansi waphelelwa ngamandla ngezwi likaJezebeli athi ngizokubulala nawe Elijah. So ke Elijah waphela amandla, uNkulunkulu wathumela ingelosi zakhe zamnikeza ukudla wadla wathola amandla. liBhayibheli wahamba ngoba lithi iBhayibheli ingelosi yathi vuka udle ngoba indlela iseseyinde. Elijah wadla wathola amandla. 1 2 3 Elijah wakhumbula futhi amazwi kaJezebeli waphelelwa ngamandla waze wathi Nkosi ngcono ngibulale ngoba sengimi kuphela usele kubaprofethi bakho. So uNkulunkulu uthi utshele ngibani ukuthi wena ngusele baningi ingcosana mina ngizibhekele yona. So uthi iBhayibheli ngenxa ukuthi angafuni ukukholela kulokudla le ingelosi bemnika kona, ingelosi yaphinde yamnika kwesithuba. But emva kwalokho uNkulunkulu azange asafuna ukumsiza ngalutho ngoba amandla wakhe bekalokhu eqhubekile kuphela. Izwi likaJezebeli lalinamandla athize. uNkulunkulu wamyekelela ukuthi akagcobe omunye abese soyafa lo mprofethi Elijah. So ke ngalesikhathi lapho ingelosi imnika lokudla kwakuwukudla kukaNkulunkulu. uNkulunkulu uyasho mthandi kuHezekiya khona Hezekiya chapter 3 verse 3 lalithi iBhayibheli uNkulunkulu uthi uHezekiya wamnikeza umqulu wathi akahle. Umqulu ifana nencwadi enkulu wathi akahle, wathi uma edla lo mqulu lo uzoba mnandi emlonyeni mara mawufika esiswini
uzojika ubabe. So izinto ukudla okunye sikunikwa uNkulunkulu, but ngifuna ukuthi most of the times ukudla esiphupha sikudla sivamise ukuthi amadimoni athathe ichance phezu kwempilo yethu asinikeze lokho kudla. And uma udla ebusukulele yazi kahle ukuthi kunesitha esifike sitshala ukhula empilweni yakho, sifaka izinto ezimbi empilweni yakho. Impilo yakho ibekele ukuthi fanele ihambe iyofika kuphi, kodwa ngoma usathane seka sometimes wenziwa ukuthi uyabona ukuthi isikhathi sesifikile salento, or mhlawumbe sesikhathi udinwa ngilento ukuthi inkulu kakhulu lento efanele ize empilweni yakho, abese wenzani, abese wenza sure ukuthi uzokudlisa lokudla okukamoya, the spiritual food kwamadimoni, akudlise kona ebusukulele, uthi usalele ukubona umuntu omaziyo ezazokulethela ukudla, ukuthathe ngenhliziyo emhlophe, ngoba uma ngabe sesikhathi unikwa ngomunye umuntu ungalwa, umoya wakho ungalwa ungakwamukeli, kodwa ubona unikezwa ngumuntu omaziyo akunikeze lokho kudla, udle kamnandi lokho kudla. Mina ngiyakholwa ukuthi akukho ukudla okudliwa ebusuku okuclean. Konke ukudla okudliwa ebusuku ukudla okusuke kuhlanganiswe negazi labantu, akusi-clean lokho kudla, kudidwa nezinto eziningi just ukustopha impilo yakho. And kuthiwa uma kudidwa so akudidwa nje kuphela, kuyakhulunywa amazwi ukuthi lo sithi angeke aze akubone lokhu, ngeke kuze kwenzeke lokhu kuye, simnika lokudla to stop her ukuthi nakanjani akayi la athi uyakhona, uzohlala la. I-delay nayo iyafika, ifike ngokudla ebusukulele just ukukudileya ukuthi ungayi phambili, unikezwe ukudla. Akusiki ukuthi abantu aba-strange, sorry, akubi ukuthi kuwumuntu o-strange, umuntu ongamazi okude, kuba ngumuntu okwaziyo, okulandelelayo, okubhekile ukuthi lo ngiyambona, la malanga sengiyambona, sokuqala ungathi uyashayina, avele enze into eyenzayo, athi ngiyamstopha, ngeke ayibone lento afuna ukuyibona. Sometimes uma besifaka lokudla sidla kona ebusuku, sidlela ukuthi impumelelo yethu istophe. Sometimes sidlela ukuthi kube khona ukugula empilweni yethu. Bazalwane, akukho ukugula kwakaNkulunkulu. Bavamisile abantu ukuthi kunokugula kwakaNkulunkulu. Angikholelwa ukuthi uNkulunkulu angaba nokugula. uNkulunkulu uma efuna ukwenza into wena, efuna ukukhuluma nawe, angakhuluma noma ngayiphi indlela. Ungumntwana wakhe, ungumuntu wakhe, angeke asabe ukukhuluma nawe ngendlela afuna ukukhuluma ngayo. Asikho isidingo sakhe ukuthi angaze ayoboleka ukugula kwaSathane ukuze abuye azokhuluma nawe. uNkulunkulu okhona ukwenza yonke into angayenza, so akaboleki lutho. Instead nguSathane otshontsha izinto zikaNkulunkulu ayozisebenzisa ebantwini. So ukugula okufika emizimbeni yethu kufika ngenxa yokudla esikudla ebusuku. Udle kube mnandi, ukhohlwe uvuka ekuseni, omunye uzakhohlwa nokuthi konje udlile. Uyazi ngiyamthanda uNkulunkulu ngendaba yamaphupho asinikeza yona, ngoba iyasikhumbuza ukuthi nje nakanjani ebusuku uyakhumbula. Yabona njengami, so angidle ebusuku mangilele, but namhlanje ngoba ngizoshumayela ngithe ngisalele ngezwa ngidla inhlabathi. Now late nje sekuzosa ngezwa ngidla inhlabathi, ngezwe ukuthi yabona ngidla inhlabathi, nginikezwe inhlabathi, mara ngingaboni umuntu, mara ngiyezwa ukuthi ngidla inhlabathi. God was speaking to me ukuthi hamba uyokhuluma ngalento, yizwe ukuthi injani. Ngavuka ekuseni ngidineke kakhulu ngoba uma ngizodla ebusuku ngilele kusho kona ukuthi something wrong is happening. So I believe but ukuthi bekuNkulunkulu obekakhumbuza mina ukuthi ungayiyeki le ndaba, hamba uyokhuluma ngayo, so ukuze ngiyitaste nami ngizokwazi ukuthi ngikhulume ngayo. So-ke ngifuna ukusho kuwe ukuthi ungathathi lula uma utholakala ebusuku udla something. Yabona njengoba udla sometimes uphupha udla inhlabathi ebusuku lele, uzovuka ekuseni uyihalele inhlabathi, nethi uma uvuka uya kuyo uyoyidla, uzoyidla waya ufise ukukhululeka kiyo but ungakhoni ukukhululeka kiyo. Yazi abantu badla izinto ezi-strange, abaqala ukuzidla emini,
baqala ebusuku. Sometimes ukhohliwe ukuthi konje ebusuku uphuphe ahlafunana nama-ice, awalume ngathi uyazi uluma into eshisayo, aluma ama-ice uzuza ubuhlungu, ule kude kuyabanda kunjani, but akakhoni, kunalento ela kuye efakiwe kuye ukuthi funa lama-ice, awafuna awalume lama-ice, isimo singavumi, iweather ingavumi, but uzowaluma umbone ukuthi ya la enhlizweni yakhe kumnandi. Ma ungathi uyabheka mhla ethandazela ekhululeka kule nto leyo angeke aphinde ayi-enjoy. Ma ungathi umnika lama-ice akasawa-enjoy, akasawenzi ubumnandi, le nhlabathi akasayi-enjoy, akasayizwa ubumnandi. Kunabanye basukela nje i-rice, yabona i-rice ihlaza anje kuya ngokuthi le demon likhethe ukumenzayo limdlise leyo rice ihlaza, hhayi ukuthi lifuna nedi kuphela uthathelele le rice, but kuno-message elayithumela ngaleyo rice, ngalelo langa edle ebusuku. Kodwa sibonga uNkulunkulu ukuthi ngamaphupho uyasihlakaniphisa, siyakhumbula masivuka ekuseni bese siya. That's why ngimane ngisho ukuthi ungavumi ukulala ungaphuphi. Kunabantu abajabulela ukuthi abaphupha athi hhayi mina ngiphuphi next, ngizilalela nje kwangazuthi ayisiyinto enhle ukungaphuphi lutho ebusuku, ngoba ebusuku nakanjani abathakathi abaphumuli, every day they are doing something empilweni zabantu. So uma wena ungakhumbuli ukuthi uphuphele, kusho ukuthi bayazenzela la kuwe. Vele wazi kahle ukuthi uma ngingasaphuphi sho ukuthi sebayazenzela, benza into abayifunayo ngalesikhathi abafuna ngaso. So ufanele ukuthi uphuphe. Lisho njalo izwi lenkosi lithi uNkulunkulu ufika kithi ngamaphupho ukuze asitshele ngezinto ezenzeka kithi manje nezinto ezizokwenzeka phezu kwempilo yethu. So uNkulunkulu osinakekela ngendlela emangalisayo, isitha sona umsebenzi waso vele ukutshala ukhula empilweni yethu, ukumosha empilweni yethu. IBhayibheli masilele ebusuku sathanda ukwenza something, uyafaka ukhula ukuze impumelelo yethu ilimale. It's all about ikusasa lakho. Sathana akafuni ukubona kukhanya empilweni yakho, akafuni ukubona lento oyishilo ukuthi ufuna uba yiyo uba ngiyo. Wenza sure ukuthi la bazohlupheka baze bathi ekhu. Ma ungazi wena ungacabanga ukuthi inhlupheko kaNkulunkulu ayikho lento leyo. Sathana ushilo ufungile, usebenzisa umuntu ukufungela impilo yakho ukuthi ngithi laba bona ngifuna ukubabona befa benuka netho, bangashintshi, bangayi phambili. So i-destiny yakho, impumelelo yakho ibanjwa nguSathane ngokuthi akunikeze ukudla ebusuku mawulele. Kulo musa akakusize egameni likaJesu. Khalela ukuthi ebusuku makube khona into engiyibonayo, makube khona iphupho elifika kimi, mangingavuki nje ngathi bengifile, asifi phela ebusuku, lethi siyalala. Then masilela ingqondo yethu ifanele ikhulume noNkulunkulu, ifanele iqhumane noNkulunkulu, akhulume nathi, asikhombise izinto, ngoba uma singaboni lutho asizoba ilutho kusasa. Yonke lento oyifunayo uyakhuluma, alalela amadimoni. Kunamadimoni ahlala kuwe, kunalabo abalandelela impilo yawo. Wonke umuntu uma uNkulunkulu angakakusizi akukhulule, kuba khona umuntu olandelela nempilo yakho owenza sure ukuthi ngisho noma ukhulumane khona lakho uyezwa, agijima ayobopha ayofunga. Mawuthi wena nje ngicabanga ukuthi next year ngifuna ukwakha kube njena nje, sowugijimile uyobopha ukuthi buyani simdliseni, uthi ufuna ukuyowakha simdlisa into ezomenza ukuthi afile lazy, avilaphe nje, into ezothi bathi phethe imali ivele ibaleke esandleni, angakhona ukuphumelela ukuyenza lento. So kwenziwa nguSathane. Ulwa nedestiny yakho, ulwa nempumelelo yakho ngokudla. Haleluya. Uma ungabheka u-Esawu eBhayibhelini, Esawu walahlekelwa ifa lakhe lomzibulo. Lilahleka kanjani? Ngokudla. Wathathwa nje ukudla wareplace ifa lakhe. Kusho ukuthi nasebusuku silele kungathathwa ukudla kureplace ifa lakho, wena usale uhlafunile inhlabathi or usale uhlafunile mhlambe lowo mkhodi loyo, mara ifuture yakho ihambile ngenxa ukuthi unganaki
izinto usathane azenzayo. Bayaphikisa abantu bathi ayikho into enjalo. Yazi uma udla umrhoti kusho kona ukuthi uNkulunkulu uyakubusisa, usho kona ukuthi uzoba nokudla okuningi, uzodla kamnandi, vele empilweni yakho uzoba rich. Acabanga kanjalo, but uNkulunkulu ongenzi ngaleyo ndlela. So usathane ufuna ukutshontsha. Uma ungabheka uJesu encwadini kaMatthew chapter 4 lithi iBhayibheli ulingwa nguSathane uJesu. Lapha kuMathewu uSathane uthini kuJesu? Uthi Jesu, uma ungaguqula lamatshe abe yisinkwa, ned uma ungawaguqula lapho singabona ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. uJesu uyazi ukuthi nasi sitha sizile ukuzothatha idestiny yami, ufuna ukungitshontshela lobudodana bami. So uJesu akavumanga ukuthi angavele enze isinkwa. Wayenawo amandla, but akafuni ukuthi kwenziwe nguSathane. Akafuni ukuthi nasi sitha sesitshala into yaso ensimini yami. Insimi yami eyokuphakamisa igama likaNkulunkulu nombuso kaNkulunkulu. Ekugcineni bonke abantu amadola amele akhothame kimi, but uSathane uzele kuzotshontsha lokho. Uthi wena Jesu yenza ukudla wena, so that mina ngizothatha ifuture. Ngokudla kuyathathwa ikusasa lakho, ned ngokudla. uNkulunkulu akakusize egameni likaJesu. Qaphela ungatholakali udla etafuleni lamadimoni. Ngisho ulele ebusuku umele uthandaze uthi Nkosi, mina netafula lamadimoni akuhlangani. Bangafisa ukwenza konke kodwa ngeke bathathe impilo yami bangidlise something, ngoba akusi-clean lokho kusuke kudliwa mawulele. Ngamagama, uma wena uzovuma, you breaking the covenant yakho noNkulunkulu yokuhamba naye akuyise lapho kule nto akubekele yona. Amadimoni ayayibreaka enza into yayo nje, abathakathi bayayibreaka benza into yabo, badirect impilo yakho ngendlela yabo. Uma ungabheka ngisho nase-Edeni, u-Adamu into eyamenza ukuthi into uNkulunkulu bekayibeke phezu kwakhe ilahleke ukudla. Wadla isihlahla esasiphakathi nensimu, wanela ukudla, walahlekelwa amandla wokwase-Edeni nobumnandi bokwase-Edeni. So uma uSathane esidlisa ebusuku usuke atshontsha i-Edeni, ubumnandi bokuphila kahle ngale ndlela ukubulasho ngayo phezu kwempilo yakho. Uma uNkulunkulu ethe wena kusasa uzoba yipresident, amadimoni akajabuleli, uSathane akajabuleli. Abathakathi bayezwa uprofesayiwa kuthiwa hey uNkulunkulu uzokwenza umuntu omkhulu, bathi angeke, siyamlanda. Benza sure ukuthi bakunikeza izinto ezihlanganiswe negazi labantu, kukhulunywa amagama baqalekise ukuthi sithi angeke azabone lobukhulu abakhuluma ngayo. Yingakho uthi uma uNkulunkulu ekhuluma ngempilo yomuntu balalela kakhulu lokuthi bafuna ukubamba lonke izwi, bahambe bayenzani, bayostopa yonke lento le, babuye bamdlise ukuthi impilo yakhe ijike ndawonye. Lobukhulu okukhulunywe ngabo kubonakala ngathi baprofesaya amanga, kanti bakhuluma into ekhona. Nedi kulezi ndlebe ezilalelisisayo ukuthi sizothatha siyowenza sure ukuthi ayenzeki lento. So sila emhlabeni, asikho ezulwini, kunabantu, kunabathakathi, kunamadimoni kulo mhlaba esiphila kiwo. If besingathatha izinto ngale ndlela uNkulunkulu azithatha ngayo, besingakwazi ukusinda. So ungavumi ukudla etafuleni lamadimoni. Sithi iBhayibheli angiyakwazi ukuthi ungadla etafuleni likaKristu phinde udle etafuleni lamadimoni. Uma kutholakala ukuthi ebusuku uyaphupha izinto zokudla, kumele wenze sure ukuthi ulwa nabo, uphambana nabo, awukuvumeli, ngoba kumelana nekusasa lakho, kubambezela impilo yakho, bufaka ubuvila ukuthi ungafiki la wena uyakhona egameni likaJesu. Haleluya, haleluya. Omunye umuntu uyakhona ukudla nje, yabona sihamba sidla kakhulu, siyadla kakhulu, siyadla. Kuthiwe nje uzibane lokushini uhlaba inkomo, ufuna bonke abantu bazodla.
agijima umuntu neda ufuna inyama naye ukuthi uyayiswela ekhaya uyakayidle na inyama but uyahluleka ukuthi manje le nyama yase nje yahlatshelwa thina nje kuphela uma ungathi uyalandelela uthola ukuthi abaseduze nalo muntu bathi lo muntu azange ayithathe nokuyithatha azange ayidle nokuyidla but kudle abantu uhlabela abantu oh what a good man mara bangakuthola ulambile lapha ngelinye ilanga akangenelani nawo but ufuna lelanga awisele inkomo leyo uzodla kunabantu bathi ngizodla bese ngizo-applya igazi likaJesu hayi ngizodla hayi mina ngiyathandaza ngeke baze bangenze next sizozwa ngawo qhubeka uthandaze but okusalayo uma udelele izwi kaNkulunkulu ayikho i-breakthrough ozoba nayo azokubamba lawo madimoni siyadla sometimes emingcwabeni la siya khona we just eat abantu basakhumbula nje nokuthandaza nakhona lapha emngcwabeni kwezinye izinto uma uNkulunkulu ekukhuza ukuthi don't go or don't eat abalalela abantu bafuna ukudla ngiyakhumbula nje ukuthi kunenye ivideo bese ukuthi ngifuna ukunibonisa yona sengiyayikhumbula manje ikhuluma ngemingcwabo so ke abantu abafuna ukulalela bafuna ukudla bathi badle egameni likaJesu ukuthi sidla ngesi sifake igazi likaJesu ukuhlanganyela phakathi kwetafula lamadimoni negazi likaJesu lithi iBhayibheli akukho lokho uma umoya ongcwele ekukhuzile ukuthi ungadli uma uthanda ukudla uzongena ezintweni uzodla izinto ezingafaneleki kunabanye abantu bezinye izikolo bayavamisa ukuhlaba bahlaba izimbuzi bazihlabe ngobuningi batshelwa enkolweni yabo ukuthi hlabani and give it to Christians. Christians are good God. Angathi ngegama likaJesu aqedile ahlafuna kuphela. Basacrifice lezo zimbuzi zabo. Benze bemithandazo yabo. Benze ama-covenant wabo. Bakufake bakubize. Uma beletha lokudla so uyathatha uyadla ngoba wena awufuna ukuhlola izinto zikamoya. Udle ama-covenant wabumnyama utholakale usindisiwe utholakale uthi wena ulandela uKristu but uzithole ulandela abanye boNkulunkulu yabona uthi wena umntwana kaNkulunkulu but uzithole kwemaphusheni wakho nasempilweni yakho izinto ezimanifesta kuwo zikhombisa omunye uNkulunkulu bese manje kanti ngihlangana njani nalo uNkulunkulu lo kukhona izinto obekhele sikizo empilweni so ngenxa yokuthi ubekhelese bayamanifesta labo uNkulunkulu laba ngoba sewuzinikele yabona ukudla kuvusa kwenza isivumelwano uma abantu benza isivumelwano benza sure ukuthi kuyadliwa lapho kuchithwa igazi bese kuyadliwa ngoba kwenziwa icovenant kuyavunyelwana ngento ethize so ungatholakala uvumelana nomoya ongasiwo okaKristu phezu kwempilo yakho vumelana noNkulunkulu egameni likaJesu haleluya la kwenziwa khona ama-rituals baleka deda you better not eat kunabantu abafuna ukuhlonipha abantu mase kufike ekutheni kuyadliwa yabona nje bazothini bomzali bazothini uyadlula lapho uma wazi ukuthi impilo yakho ibaluleka kangakanani uyadlula komunye umuntu awubhekani naloko awufuni kwazi ukuthi bathini no ziningi izathu ongazibeka ukuthi angikhona ukudla man uma uzothi angisi-right sisu sami namhlanje ngivuka nje ngikhalela njani plus kuhlatshiwe nenkomo namathumba akhona yazi isisu siyangiphoqa namhlanje ngivuka nje sibheka le siyalwa yabona ubeka isizathu osibekayo uyaphuma lapho awuzobheka ukuthi usibani uzothini kunomuntu ongana stress sokuthi umuntu ambone ukuthi umuntu akangifuni nokungifuna angisho ukuthi ngifaka mara umbone ukuthi akangifuni lo muntu mara makakunikeza ukudla ngendlela ukuthi abantu isikhathi bakubona kungadluliswa kunabantu abakholwa ukuthi ukudla kudluliswa noma ngabe senganikwa usathana nezimpondo uyadla athi udle egameni likaJesu kunakuhlanganyela kuphi tafuleni likaKristu nelamadimoni na ngoba uyayibona lento ukuthi le sandla singinikayo yini enhle engavela kule sandla so but uyadla ngoba uhlonipha ubuso bomuntu what about ikusasa lakho
buso bomuntu ngabuhlonipha. Mara what about ikusasa lakho? Ulifake emgodini, uliflashile etoilet ngokuthi ukwazi ukuhlonipha ukudla okuvela emntwini. Ungasabheki ukuthi kuvela emntwini onjani, isandla sakhe si-good na, siyathanda na, unenhliziyo enjani. So ezikudla ezinye zezinto esidlayo, you are initiating yourself, uyazithwasisa kule nto leyo abafuna ukukuthwasisa kiyo. Kunabantu abahlezi la kwazi nokuthi konje uthwase nini, mara uthola ukuthi uthwasile kulowo moya. Why? Udlile izinto zakhona. Sometimes it is called ukuthi kwenziwe amathwasana, kubuya ubanibani ekuthwaseni, sigijime siye khona, sinakuhlangela kuni. Uma sidla lapho siyazi-initiate. Yingakho sebazokhona nokuthi ebusuku bazokunikeza ukudla, utholakala uhlafuna ulele ebusuku. Uyazi lento le ngiyayikhumbula masisakhula, bothi uma ngithi sahlezi ngibona omunye abhemi ahlafuna, umbona ukuthi uhlafuna kamnandi yazi akana stress, but ngaleso sikhathi bekunzima nokuthi ungamvusa ngoba angisho besinanako ukukhanya ukuthi what is happening uma ehlafuna kangaka. Uyadla leso sikhathi umuntu ubhizi, uyahlafuna kumnandi kanti uya-initiatiwa, uyafakwa, uthola sekayi-developshipa angazi ukuthi kusukelephi, but ufakiwe ngenxa yokudla. Hallelujah. Ngisho nabantwana bethu simele sibakhuze. Make it a point ukuthi abantwana bakho most of the time badle ukudla okuvela kuwe. Mabathi babafika emzini batholakale basuthi. Angisho ukuthi batshela izinto eziningi, but yenza sure ukuthi sonke isikhathi abanasidingo, and futhi bafundise ukuthi awubi nenhliziyo enkulu. Ma udlile ekhaya udlile, ungabi nenhliziyo enkulu. Ma ubona abathi bebayadla ekhaya, phuma baleka, ungasondeli. Akusikuthi sonke isikhathi ukudla lokho kunenkinga, but umfundisele ukuthi nakusasa nabo laba babamedele size yabo yasekhaya, ngale grocery yasekhaya. Then yena matholakala every day yena bayadla naye sowulapha, bayadla naye sowulapha. Kunezinto azogcina angene engozini ngelinye ilanga ngenxa yokudla nanoma ngikuphi. So ngikhuluma ngokudla ebusuku, sengiyadlula nje kulokwasemini, but ngikhuluma ngokudla kwasebusuku ukuthi lokudla kwasebusuku yiko lokhu okusilethela izifo empilweni. Izifo asiveli uNkulunkulu, and isifo osithola ebusuku udla asilapha ngumuntu ngaphandle kokuthi uJehova akusiza akukhulule kulelo demoni. Asilapheki uthi noma uya ka-doctor, udoctor afika athi yazi ngiyakuzwa wena ukuthi kubuhlungu lapha, mara mangibheka la mina angiboni lutho mina. Afune angatholi lutho udoctor. Asesikhathi athi uyakucheck-a ngemishini, athi uyabona ukuthi nayi into nayi. Mase ngathi ukufaka etafuleni uyaku-operator, uthole ukuthi le nto ayisabonakali. Uyibonile yena lapha emshinini, but wasuka lapha ayisabonakali. Or akufake emshinini kungabonakali lutho, mara uyezwa wena. Kunabantu abagijinywa izinto esiswini, akusingani badlile, balele ebusuku badla. Lezi zinto ziyaphila, zizele khona ukuthi zizolimaza impilo yakho, zizobamba. As long as kunento esesiswini, kukhona la kuhambe wrong khona, kukhona la ungeke ufike khona nakanjani, until ku-disconnectwe lento ehamba phakathi kwakho. Ngoba ihamba nje, yabona idemoni malizokutshela ithi hayi lethi nje sihlezi, ayikho into enjalo. Akunademoni ezothi sihlezi nje, lethi sihlezi la kuwe, sihlezi nje kuphela. Ungakhetha ukuzohlala la, indawo zokuhlala emgodini eyomile, ikhona indawo yokuhlala izohlala kuwe manje. Why? Sikhona isizathu sokuthi lihlale kuwe, libambile impilo yakho. As long as ufila izinto zamademoni, as long as uzwa kunezinto ezikuhambahambayo, as long as unemibononyana, ubona abantu abathize, ubona izithunzi ezithize, ubona endlini ungasiyi-one, yazi ukuthi lezo zinto zizele kuzobamba ikusasa lakho lingakhoni ukuphumelela kulo musa abakasibusise egameni likaJesu Kristu. Hallelujah, hallelujah. Zonke lezi zinto zenzelwa ukuthi stop impilo yakho. Sometimes mawulele, abanye bakhona ukudla every day uyadla ebusuku, so uyazi naye. Yabona ngeke ngathi ngenila ngifuna ukuthandazela abanye abantwana
bantwana mangibathandazela ngiyaba-interviewa ngibabuze izinto ngibabuze bakhulume kwenzeka lokhu bayakhuluma mangibabuza bakhulume konke manje sengithi mina kibo manje sengizonithandazela labantu labenibabonayo ebusuku lani bayasho ukuthi ebusuku siba nesikhathi vele every day sokudla sidla inyama sidle nesinkwa kudliwa kamnandi kumnandi lokudla basho njalo then sengithi okay sengizonithandazela manje ngoba lento eyenzeka kini akusiyinto eright bavuma bonke ngabakhulekela omunye ngathi ngifika kuye wathi no mina mamsikhosana angicela ungangithandazeli mina lokudla lokho ngiyakuthanda mangidla lapha kuba mnandi umnandi lokudla umntwana nomfana sokhulile manje bane ngembheke ngithi hey Nkosi yami kusho ukuthi nanamhla usadla ngoba vele akazange saba khona la Elohim so kusadliwa namhlanje I don't know ukuthi kwenzakalani into eright ayibonakali khona empilweni yakhe uthi kumnandi lezinyama zabantu namagazi ayemajuice bathi ijuice yakhona ijuice yakhona igazi baphuza lona badla inyama yabantu embusweni bomnyama abukho buhle abukho bomnandi and ongena khona oseduze kwakho nawe ukufuna ungenile abafuna ungena bayi-1 uma engena engumama ekhaya wonke emndenini fanele ayojika lapho fanele bonke bangene lapho as long as kungene yena angisho mina nendlu yami siyakumkhonza uJehova nawe nendlu yakho uzokukhonza uSathane mawuvumile ukungena kaSathane bhaliswa amagama abantu ayiswe khona lapho banikeliwe already bayathwasiswa ebumnyameni bagcina basebenzela ubumnyama ayikho into ezophumelela ubumnyama kuzokushiya nesikha sonke isikhathi as long as uvumela izinto zobumnyama zibe sempilweni yakho zizokushiya nesikha egameni likaJesu Kristu so I want us to pray egameni likaJesu Kristu lezinto lezo osidlayo enyameni zimelana nomoya wakho udle every day sikhule isisu abanye mabadla every day kukhula isisu sikhule isisu size ungasazi ukuthi wenzeni ngaso it is because every day usekudleni uyadla etafuleni lamadimoni kulokula kakusize egameni likaJesu Kristu qaphela nakekela ukuthi ukudla ephusheni kuyingozi amagama uthengisa ngefa lakho lobuzibulo uthengisa ngezinto ezinhle ekumele zikwenzekalele uma wena abanye uNkulunkulu yabasiza ukuthi mabalele njalo bavuke bathandaze bahlanze kuphume lokho but we need to pray still ukuthi Nkosi khulula my spirit ngoba kune curse ehambe nalokudla let my spirit be delivered from that curse ehambe nalokudla uNkulunkulu omusa kasibusise egameni likaJesu Kristu hallelujah hallelujah sizothandaza ke namhlanje bengifuna ukuthi sithandaze izinto ezingaphakathi kwethu uNkulunkulu asikhulule ezintweni ezifakwe empilweni yethu ezintweni uyazi ungadla kube yinto egijima esiswini mara lento egijima esiswini izele ukuzodila nomsebenzi wakho igijima la kuwe nje uzothi mawuthi uya-interview or uthi umlungu uyakubiza ufuna ukuqasha phakathi kwabantu bonke abakhona avele nje akuzonde angakakhulumi nawe avela kunyanye yilento le oyidlile elaphakathi kwakho ungavumi ukuzwa i-movement or ukuhamba emzimbeni wakho awuzalwanga unjalo once wezwa into ongazalwanga nayo kumele usukume uyilwele impilo yakho ukuthi lokho akuzohlala kimi angikwazi ukuphila nalokho angikwazi ukuhambelwa izinto emzimbeni kanti ngizelwe ngiright kungenalutho angikwazi ukuthi mangihamba ngibone umuntu ngathi kunomuntu manje ngiyabhekisisa angisamboni angikwazi ukuthi mangihlele endlini ngizwe ama-steps ahamba kunabantu abaphila njalo uyezwa kunomuntu onyathelayo mara ekugcineni akaboni umuntu so it's obvious noma ungaboni umuntu lokuthi uzwile lezi nyawo khona ukuphila la endlini kukhona ukuhlala la endlini kukhona ukuvuzele ukuzonivimba yabona uma uthi niyaplana niyakhuluma nenza ibudget nenza ini
kunilalele nje kula endlini yonke into kuyazi nina nisengacabanga izinto ezicabangayo sebayazi ukuthi okay sebaplana lokho sebayazi ukuthi okay bafuna ukuya lapha sebagijima kuqala baye lapho uma uthi wena ngiya-interview mhlawumbe namhlanje bathi bayaqasha kugijime kuqala lokho edimoni kuyenza sure ukuthi awuqasheki wena kufaka isicitho nasebusweni bakho uthi uma ubhekeke njengomuntu ongakafanele uyabona umlungu angazi nokuthi wena umuntu olungile akazi mara le demoni mali kuwe lizovele likwenza isigebengu nje athi bayibhekile athi noma sebathi ngiphethwe kucasha lo yena ubhaliwe lo kulisigebengu mangakhuluma etshela omnyanga amangathi hawu umuntu ulunge so umlungu angeke akholwe ngoba leso sikhathi kuphume lento ephakathi kwakho ime la phambi kwakho noma uthi ufuna ukushada lento ephakathi kwakho ima la eduze kwakho la uhamba khona sometimes kunomuntu ofisa ukushada ubhekile naye kuleso sikhathi usafuna umuntu naye but mayekubheka ubona indoda ihamba nawe uyamanga ukuthi nosesi ushadeni ngoba bengazi ukuthi akashada but always kunendoda ehamba nawe kunendoda ebusuku ekufike uma kunendoda efika ebusuku empilweni yakho uma kunomfazi ofika ebusuku empilweni yakho yazi kahle ukuthi ayizikho izinto ezizolunga kunala khona uzobanjwa khona ungaphumeleli ingakho lezi zinto fanele sikhulume ngazo sikwazi ukuzibona sizizonde ngoba akunamfazi ongasuka amana azodisha nawe ebusuku amana azolala la eduze kwakho ebusuku wenzela sure ukuthi wena awuhlali kahle emshadweni wakho kunezinto azimoshayo kunezinto azidobhayo lowo mfazi wasebusuku leyo ndoda yasebusuku ezinye amanye amadoda asebusuku ayashaya phela ashaya la madoda lawa aphilayo bambhula amfaka impama amfaka inqindi yena lo oright ohlezi naye bamshaye sorry bayakwazi ukuthi ebusuku manilele bayakwazi ngisho noma sekadelela kahle azomsusa nasembhedeni ambeke phansi kusale yona le ndoda yobumnyama empilweni yakho kube nokuhlupheka throughout so izinto lezo zizwayo ukuthi lokho angizalwanga nako lokho akukwazi into ongazalwanga nayo ayikwazi ukuhlala kuwo nezinto ezinye noma sizele nazo siyazilwisa uma sibona ukuthi azifuneki so senza sure ukuthi impilo yethu akekho omunye ozolwela impilo yakho akekho omunye awusumntwana omncane ukuthi fanele kube khona umuntu ozofuna ukuthi akusize sometimes abazali bayafisa ukusiza abantwana but abakhona just because kuvumelwe ubumnyama bathatha indawo idestiny yakho icovenant oyenzayo as you share in the table of darkness uNkulunkulu akasize asidli nanoma nguphi siyathandaza futhi uma sidla izinto sidla kahle ukudla esinikwe kona uthandazele ngoba lezo esikilo yabona manje akusathelwa ukuthi wasazothatha ipowder nyana bathi ulate wena abasenzi njalo they just speak a word adlula la kubhekile uphethe plate uthi hello makadle la kucede lapha afe qedile kuzowenzeka ngalendlela akadlela aqede la gule kuzowenzeka ngalendlela akhulume ngayo ama powers wabo ahleze elimini labo bayakhuluma nje bese izinto ziyenzeka bayakustopa nje ngolimi bese izinto ziyenzeka they don't have to suffer abasahlupheki already they are empowered ngoba ebusuku bayahamba bayogcwaliswa bafakwe lezi zinto so that bazokwazi ukuthi balwe nawe bakwehlule ula ufuna uNkulunkulu enze kahle empilweni yakho kodwa uNkulunkulu namhlanje uthi ake sidile nalezi zinto lezi eziphila ngaphakathi kwethu lezi zinto esizidlile etafuleni lobumnyama lezi zinto lezi ezenze ukuthi thina sibe nobuhlobo nobumnyama basivizitha ngalendlela abafuna ngayo basidlisa ngalendlela abafuna ngayo bahlanganisa whatever bayihlanganisayo uyanikwa uyadla wena ngoba wena awuna timing awunako uphila kumoya ulele ezweni likamoya thola ngazi ukuthi hayi just ukudla nje ufuna ukuthi sothandaza egameni lika Jesu Kristu may the blood of Jesus Christ fight for you hallelujah into esinqobelayo
igazi likaJesu. Ngaphandle kwegazi likaJesu asikwazi ukunqoba lezi zinto. Uma ulala uvuke uthole ukuthi udlile ekuseni, uyavuka uyathandaza uthi Baba, egameni likaJesu lamadimoni ayidlisa ebusuku, le spirit behind lokudla, lamazwi akhulunyiwe kulokudla, ngiyadestroya ngegama likaJesu. Ngithi not impilo yami. Bese uyadlula uthi ngiphuza igazi likaJesu, ngiyaliphuza, liyaflasha, likhipha yonke lento efakiwe empilweni yami. Nalokudla engikudlile kuyaphuma. Sometimes angeke ukuhlanza ukubone, but isikhathi uyakuhlanza ukubone lokho kudla lokuphume, impilo yakho ikhululeke egameni likaJesu Kristu. Kodwa yenza sure ukuthi umoya wakho ugcwala umlilo. Amagama fundizwe kaNkulunkulu, uthandaze. Uma uzofunda izwi bese uyathandaza, umoya wakho uyahlakanipha, awublockeki, awubi misty. Umoya wakho ukhona ukubona izinto zivele kudeni nedingezwi nangokuthandaza. Haleluya. Ayikho indlela esingavimba ngayo. Le mimoya iyazula, isavumelekile ngisho ukuthi ibe semhlabeni. Lezi usuku la uJehova yobahlulela khona, but kwamanje basavumelekile. Usinikile isikhali ukuthi sihlome kanjani, sinqobe kanjani egameni likaJesu Kristu. Haleluya, haleluya. Leyo poison oyidlile ebusuku egameni likaJesu, ufuna ukuthi usho namhlanje ukuthi Baba, egameni likaJesu, whatever ngiyidlile lemli empilweni yami, nanoma ngabe yiliphi la, yonke poison, there's nothing good oyidlile, but it's poison. Ithi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha ngiyakhansela leso sivumelwano abasenze ngempilo yami. Ngegama likaJesu I disconnect myself, ngiyazikhipha kibo, ngikhansela izivumelwano abasenzile. Abakwazi ukuthi bangabheja ngami, abakwazi ukuthi bangazithembisa ngami. Ngiyaphuma kibo ngegama kaJesu. Noma ngabe bangi-initiate bangifaka kuphi, kodwa ngegama likaJesu, ngegazi likaJesu ngiyakhululwa mina manje. In Jesus name ake sithandazeni. Baba, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu ngaphezu kwabo likaJesu, lezo zivumelwano masiphume. We disconnect by the fire of the Holy Ghost in the name of Jesus Christ. Those covenants with darkness, let them be disconnected from us, disconnected from us, disconnected from us by the fire of the Holy Ghost. I speak disconnection, I speak disconnection, I speak disconnection by the fire of the Holy Ghost in the mighty name of Jesus Christ. Whatever that you have eaten, whatever that you have eaten, disconnection, disconnection, disconnection by the fire of the Holy Ghost in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Disconnect us from anything that is not of God in the name of Jesus Christ. That evil covenant, we disconnect ourselves, we disconnect this church, we disconnect your people in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus Christ. Rebo Chana Messiah, Mababa Shakata, Rakata Shakari Batanaka, Rakata Kasaka, Reketeleke, Satan Lalele Kamakaches. Disconnection, disconnection by the fire of the Holy Spirit. Disconnection, disconnection by the fire of the Holy Ghost. Disconnection, disconnection, disconnection from whatever evil food in the name of Jesus Christ. Satan Lalela, let your food be vomited out. Let your food be vomited out. Disconnection by fire, by fire, by fire, by fire. That covenant is broken in Jesus' name. I break that seal in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Let that seal be broken and that covenant be broken in the name of Jesus Christ. Satan Lalela, that poison of yours in Jesus' name. Whatever you have deposited while you were sleeping, in the name of Jesus Christ, let the fire, let the fire, let the fire vomit out by fire, vomit out by fire. That covenant, that poison,
In the name of Jesus Christ. Liba babo saya baba. Riba babo sakasha. Rakata rakata rakasaka. Ketele kele keseke teke. Disconnection. Evil powers of darkness. Fire. Disconnection by the fire of the Ghost. Vomit out. In the name of Jesus Christ. Shakata rabasai. Shakatarabasai. Reketerebaseke. Rakatarabasai. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Libo Shandarabasaya. Kotarabarakasakata. Rakatarakasakata. Leketelenderekeseke. Rabobobo Shakata. Rakatarakata. Ribo Kotaribasaya. Mobobo Shakaribarabata. Rakatarakasaka. Katarakata. Rakatarakasaya. In the mighty name of Jesus Christ, I speak disconnection by the fire of the Holy Ghost. In Jesus' name, in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Shakata.